Okay, ogo ni Mr. Life Kabaka Kobene sponsor Uganda. Nyongera kuba nimbagamba yurukanga oza channel ya Mr. Life Kabaka o subscribing kwaweza kusubscribing ogaruke nyuma no yurukanga oza ngore media o subscribing azo following swenkazi twena turya nyine masweko nimbani zana wo comedy burahamona nimba nyine masweko ngesa heje bunyino aswenkazi masweko nachaka bana ababirwe sayo no sanga nugwimukera akwatwazo waswenkazi no kusanga masweko kane saje ajya ngwaze futanche byeno bimanya nunkujya kamusigeyo ongesa ina nimba mwina bazi nesaje nimba mwine no musa kasitaka twafutanka swenkazi nyine swenkazi aha swenkazi nena kubuza twafutanka program eje nukubuza swenkazi abana nina tugamba kikwatena nabana babishiki omwicaine futana cyo mwidarachi yatandika kwemanya ngo no mwishiki aine futandika ata kandi akahenda akagenda atampora twena tugambe paka tukira stage yo gukora maka swenkazi tanko oramusiya ababere bankora media musibiraje bampurikize shaheji nindamusiya abakurikiza mukore media n'abakorera mukore media shaheji izire kubegesa no kubahabura izire kabura abakazi n'abashija ibintu bingi ebiri kuteganisa maka ubundi mukargaho abo kwanye ndebe ebi nibani byetagwa ebimwe nibani byetagwa kwegesa abashija no kwegesa abakazi shaheji nje cyandito umwanyo aha atswenkazi nyene saheje mboze ituratandike tingwenda tuzamboze ndizo nina tuzachikwate n'abakazi baba atakayibeire mukazi na atandika bo muki mwene mucyine kukurata kwika stage yo kurengu yabo mukazi kandi cyukubihindura ngo yakubo mukazi niki omwishi uzakubo mukazi uzakuruga stage yo mushiki kubo mukazi omwishi kwaba ryo mushiki yaba ryo mushiki abanza agenda areba swenkazi amuhabura okushenya nukuha okushenya no kunyurra bakwete kunyurra mu nyankoro rwitu bakwete kunyurra no yitwa abakazi twine bicweka biti by'achama aho obuntu bakwete abarongo abo no banyurra azo ofuno rwiji rwo bukazi ekindi omwishi kwaba ryo mushi ayetwara tamagamaguza tazo mbasigazi ayetwara abo mushiki ayegemirmo yahaka mwene abo muyonjo ekyo shwengazi ekyakwegesa bishiki ninjira shwento womburiza side eyabishiki eyabozo noza kujimbuza nayo ninza kuba nikushobora aha mwene mushiki wajangu natandika kura yasi ya myaka yo kwetegereza atanga kuzo wisengazi ati yakuzo wisengazi nayetwara yo obana bamutwara yo amazima ati nkitwa bazire na nyonyenka nyino mwana kunko mwana wawe kigumire umujiroti kigumire kureka noizano wareba shwenkazi ati shwenkazi ogwe agumana yeterezo mwana ogwe ataiza amugambire kigambo echo abo kubankanyi wotinka emerera umuhara wanyigamye ati wanyurire bikingumira ninje ndandeba swenkazi uko munywana ato kunku munywana abana munywana uwo mwana wanje ati umwana wanje aiza mushika atamugambire kigambo echo hatwa kumbuza kumwana naiza kumbuza hashinkorente ate bintu nimbumanya atamugambira embaze rukorebe bintu amuherezo rwijiro rwo bukazi ato mwana na warika kurangara afuno rwijiro rwo bukazi ekindi emico mirungi ejo nyonko muzire abo kuba wundi swenkazi nkazaranye n'abana obuyonjo ningumani ngambiro mwana wanje bo muyonjo koroti korba wagiro abaro tarigiroti karo haburo mwana mbwenu ebintu by'amaka ebirungi konge kinto kirkwetwe cyo kugira ngo kunyurwa omwana wawe kigumire kukimugambira natekwa kutahira swenkazi akamuhabura aha atswenkazi nore nareba ngo kinte kikwatena munonga bicu no kwacu no kunyura mwe no mucyine kuba naba omushiki wo kurenga no mushiki twakagiro wabakazi omushiki naine kuba naba nyurire aha atswenkazi ato mushiyeza kunyura twe ati ayiko mu stage yo kugira ngo yaenda kuswerwa wancenga ati ko mu stage yo kwenda kuswerwa nachukora ata hati yo omustage yo kushwerwa omushiyashika omustage yo kushwerwa na nanka nagambira nyina jabo kubaka kubaryo mu muhanda okwe
umusigazi namusangayo kajya ati mushiki nakunda nyenda nkushwere atwa yaza kukimugambira umushiki nayiza agambira nyina ati mama nani ngendo nareba umusigazi yaje ngo naenda kunshwera atacheza gambira omuzire ngo naenda kuswerwa wajya nagambira mukazi takagambira musiza agambira nyina Niza mutore agambira nyina ndebe umusigazi naenda kunshwera ate nawe nyina nakujatiye twari yaba arikwenda kushwera nayiza kuza atakusangwa mu mahanda nayiza kwizaha uwo mushiki wo musigazi yakugambira umushiki kigambo cyo kugira ngo nakushwera naba yamanyire byone biri kumufa then umusigazi ayizomu agenda agambirishe ninganyina ningishe nto yatine bazirebe nagambirishe nto ningor kubo mukwasiri nagira no manya ndibiro ko mushiki nyenda kumushwera mwen hati ntuza kuzayo wabo tumushabi hati lete bekanisa umushiki bamugambire obwiro bwarakwenda kwiza yo mbo mushiki bashabo mushiki ombutongore n'abaziri babo bari kukimanya ago nuko maka agunkumanya ngo namaka washabo mushiki wananka wamanya iwamwiha nekizibo kiri kuba no motoka stand mai namuyiri konka hati noreba ko kubo mutoro twiro mu mahanda nengate irgira muhanda hatwenga zinda kucecurumi aho twagambaje katuje ngucaba nka mistake wasanga waswirwa imabareba nkore media wasanga waswirwe twazacho kuswera hato waswirwe akwa stage iriya twagirgamo wasanga waswirwe konko bakazi batarakunyuriye swenkazi na wasa kugicu wahabora abantu abo akwa abantu nibende buyambe abantu nibingi nibende mbazi nienda kubuze nibawasa kufuna echi uko kuba kunyurwa atecho nichikorwa ebyo byona babyenda bamba byetaga bandebe iwar kwenda arkwende echo andebe ninchikora amazima no kwakiza amazara jatu atwengazi kangubuza ati esahe jo muntu no bwako yakiza amazara nkatano akiza ngo munyure kati ngo musabe nabyama nawe adine cyakorewe karinga kunkoreba kano kanje atide kiro bikorengera kampe cyo kureba bakamwa karenga kano kaswenga zaka ati aboringaho masweko nwakunde byo masweko nwakozureka cyunjo karayi nakano kakoze yiza kozwenga kano ka masweko kare kaba kuma masweko yabaringa musa yakubiyama nawo mbere bakabaringa kare yataka kuzamfura taza kujya kuko mukazi wanje yahindu nandi ni kugera ngo muntu iza ineminwa aine kukureba nkukureba ari nko mwana mutoko nga yazaba zara nkabatano mweno basa kumunyura niba yakumukwataje atoko musakano kwende ni muri yakatware ate bito munuzuka bwarengesere ate kinkugamba omukazi yanareba tine cyayine simanywa mpitiro biza baheza ne namba yanjye Yesu nane kinde kinangenda kubaganda abagaza bingi bari mu makana basirize sekuriya mazima bampitira senga bampitire mazima biza bahe namba yanjye Yesu okusirize sefuya nukuzafukwa ibona mushija wawe numuza kusemererwa amakaganyu ngaba marunzi amakaganyu ngasemererwa mazima no shanga karabe nakwitarwata izina muchara na rukugaru bari swenga cyo kwenda gamba nyotare cyufitina gamba yakonyore kinemi yakyo gamba omakazi yana abayi no bukazi bakareba umusana abunda makasanga yomere bwana oteka tano basa mwecha kubana wari natureba no basa kumumbaza kugira ngo afuna mizi mwenda orengu ikintu cyabona cyabasawa sawa oyizike waiza kumunyura wampumbaza kukureta mizi byono bikora ninkugambira swento echo nichikora kando gwanje nikukorro tubuza kurinda manya nyencha kare manyo umwazi wa go gwanje nikukorra no munyura obako mata obaba kamuroga ki nikukorraho insura zona nziguka na yabyama nibana jati mucyara hakoki kana ekinda bareba nkore media wowe no mukazi wakusubire nanga mwenda counseling ya family ejo nyona swenga zintu counseling ya family ecyamizi no mufuna ecyo kunyura mukazi ntumunyura ogusweka zinamunya tinda munyure na counseling byona tugina nkore media mu following mwonje kutwagira munonga nima mutushike mwikeswengazi abaho babuzi amakaganyu gaterere wowe ino musigazi wa atakwa respect nokure yatanga kwa respect yaja kagure okubori ingorenga yaja mucyara nkuretere akwana mecho mukorire
otiyo buzinazi bwa family bwawe wajye tukanyure ibintu ebyo mbiteka hariya buretera amizi mkwe bone usanga obuhereza bwona no bureto muka amizo ganyurire wagareta gari umuzi amizo no mwetayiro muzi garumu aha enyijwe omukazi oguzire nyiji wazitekaho atomuka amusara azabye tkongongo mukazi ayino buru aresa amizi yagisiyo muzi yareta amiji yagacingaho kwatongo nazabye tongo mukazi ayine plan ye kwangatu wasanga omukazi oho kiromuka nango ho yizire nko muntu kuzo mukajo dine chuwat origito ruine oryo yugwire aha amizo ko makare tugaba mu muzi omusiza nabanza kuzagira heri yarenda kufuna kizo kunywa nabanza yazarwizi ngoka wahiro karo mukazi yabiretero muzi which means nono orya na wano oryo ko muka nanga ori ko mutano wabugana akanyama bucha nojya tereka ati karigare kakatwara mukazi wanje kuba neba yuno buzonarzo bantu mwe mukunde kintu echo kandi mwongeye kufuna obuhereza swenka zaro naza kubaho obuhereza obwo na nabasiza tinkumanya mbwenu wano oreba nonda kuswera nanga nonda counseling byona nsakuva ine swenka zandi Mr Life Kabaka Comedy Sponsor ni Uganda Mr Life Kabaka Comedy Sponsor birukango za YouTube o subscribing wa Mr Life Kabaka oyukange noza kunde nyine masweko turotsinukira mino zana comedy iwano tweno mumbaga tera na mbejiri yaho wana tukora bwa MC tukore mizano mumbaga ya obano okora birthday obano uyanzura obano nomukuba nyo namasweko nobukubo ino muka umusiza wafutunga miya kwina akurya muzari nakora izaza yiguru zana comedy iyo no nyimwe kintu ituturia higo tukora bwa MC yo kuko kucenda itobwa MC tumukora nyo namasweko burkimaho no kura watwenda hokwena success y'abantu mweta nk'abantu zikubaganira umuzi yawo itetwete zo muzi yawo tukore bukime cyone swengazi nyo kuyinana swengazi abantu webare kubaho ubuhereza webare kujya abantu nibijyemba kusima aranka mu cyoriye yize na ratmen swengazi zo kandi yawo ntanyuri kongambe ninde naho obuzuruzi zo kasanga muri muganira ngomanya we no kamunyura yaterera mizi natayira kimwe yiba mweni yibatakibera watine mizi swenkazi niyonja kusima nangu wakireba mwonje kufollowinga swenkazi ogu naza kwabura kimwe cyona ncukure ito twanje kujya tukora mu kitane twanje kujya tukore ukantware zeka tukora mu kisaka akomu kisako naharime bisaka byabakaze bako baha bakunywa bakora bata ibyo kunywa byana no bibiri namwe nyo swenkazi side yako yataje no kunyura ngoga mwe nyona ayanga kunyura mwe swenkazi akangere kakabeka niyo position eje atwe no gwanje ko ragunyure aha swenkazi abantu ni bingi nibakwegomba konka enamba wajya ngo wakwachi wakujuba bongo takafache enamba eri nera bamutugo simeje yo rarebaho eza kwisi ya swenkazi enamba zero musanzuro 23 10 musanzu 8 swenkazi he namba yanje ni zero musanzu 8 ishatuma kumyana mushanju aha aho noreba iyo ko tajura je garre nyuma ka video yako garko jura je namba ya swenkazi aho no kufuna je swenkazi ohure cyo kura noyenda family yawe yuno terere zo musinje no muraka nyiro swenkazi na nyira na yaseka mukakino yakasinyanyi niba nshaka mukunda ati mu baswenkazi zo kwanza nawe jese ndiko kare swenkazi katonje kusibira abantu aba naza kubasibira swenkazi abasibire tubasibe tutaki okay Mr Life Kabaka Comedy Sponsor Uganda swenkazi basibire anasigara swenkazi sanyu eshaheji nahindiro kubahereza umeho bararije kama bari nani yo muswenkazi manyita sweto bye bye